Biyag! Wano patay! Tinapalabas, intulok ni Rosana ti kayat ni Solomon asumurot met daytoy iti ipapanday di utbong nga ayan ti maysa nga asyendana. Napresyar met ni Rosana ti asyenda, gaputa na pintas. Nagiinom met da Solomon ken dagiti pasurot na nga daansot ken maskay. Gapu iti dayta, plano ni Baket Bogan naglibas da ken ni Rosana. Itagagayem, adto yung tituloy tinubela tayo na paulwan. Biyag! Wano patay! Rosana, nakatuurugan da Solomon kandag iti pasurot na. Wanya, nakasagana kan? Wan, nana. Kampay ide. Mapanta iti paraangan kat agsarsarita ta. Hanggang agpaliiw ta. Amangan no sipsiputan na ta ni Doray. Wan, nana. Kat apaman amay kanta iti gundaway. Aglibastaan. Apay nga kayo dito paraangan, senyorita. Kaya't milaang ti lumangab iti angin. Palagipan ka lang, ha? Amangan ngamin, no gandat yung ti pumanaw. Ha? Saan amabalin o pumanaw kayo? Gaputa amangan, no maisagmak kayo lang. Anya ti kayat mo asawan, Doray. Senyorita, iti kanito nga aglibas kayo. Amangan no isodaytan ti pakatayan nyo. Anya? Binilin na kakaditi ayop nga amom abantayan na kami. Unay kamatan, senyorita. Ayop kun kunamatan kini senyorito. Binilin na kakadin amang bantay kada kami. Wan, iso asip-siputan kayo. Pues, awan ti plano mi apumanaw. Kasano kumapumanaw kami? Wano aglibas kami. Kat ammo mi mat anarungsot ni Solomon. Nga iti kanito nga agsokir kami kat biyag mi ti katukad na. Udno dayta, senyorita. Iso adi kay agliblibas, wan. Amangan ngamin no uray siyak kat madaksan. Dakas ang makaungat ni senyorito Solomon. Iso nga agtungpal kayo langan kan kwa na. Kan sigurado, at damat lang binilin na amang sipot kada kayo itirwar. Saan la siya? Anya? Wan, iso adi kay matlang makapanaw dito'y asyenda, no bilang. Taado, ti mata amang sipsipot kada kayo. Adan binilin na amang sipot kada kayo. Kat nagwaras daytan iti intero nga asyenda. Awan ti panggap mi nga aglibas. Apay nga rod nga da kayo dito'y parangan. Kaya't milaang ti lumangab iti angin. Iso arimwar kami kanina na bogan. Wah, Awan ti panggap mi nga aglibas. No saan kami ang makalibas ditoy? Mangkita kami to iti sabali akong taway. Ikarigkatan mi ti aglibas. oh, adto'y ti Diyos aparakan ka, senyorita. Agyamanak. Doray, nabayag ka kadin nga agpapaay dito asyenda ni Solomon? Wan, senyorita. Siyak ti caretaker dito'y balay na dito asyenda. Ada ka di pamilya? Ada? Si bibiyag pa'y lang ti ama kan ti anak. Kan adamot talo akakapsat ko. Agad adal dagiti kakapsat ko. Babaan ti tulong ko. Ti masusweldok dito iti itid ko iti pamilyak. Nasingpet ka nga rod no kasta. Una, nasingputak. Ngam nagbidot ka iti sinarikam at trabaho. Ha? Apay adi ka agsapol iti sabali at trabaho. Apay adi to'y pailaan.
Awan ti makunak ditoy, senyorita. Nanamay ti trabaho ditoy. Kanmisa, saan kumat amadendin na ang tiamok? Tagnanaud mat igibugal yun. Italaang manan nga imay ni senyorito. Kasano ka nga ron nga agsweldo, no kasta? Adda ti tao a pinusgan na nga agpasweldo kada kami. Iso ti katalik na dito asyenda. Kasta gayam. Bilibak nga rod iti dayja a katalak ni senyorito. Talaga anapod no, kini senyorito. Kasta? Awan apulos ti anomalyana. Akas la isukit din ti aking kukoy ti asyenda. Nasayahat mat, ah? Gapota muna ngamin ti ugali ni senyorito. Ano makaungat? Awan kabutang na. Kalbitan na latta ti paltog na. Awan bibiyang na. Numatay ti paltogan na. Iso nga amin nga agtrab-trabaho dito asyenda. Agtulnugdakan ko na. Iso nga oray may sa atawan nga awan ni boss ditoy. Agtartaray latta ti asyenda. Tunggal may sa atrabador. Aramidan na ti trabaho na. Talaga mata. Amoy yung amakan day to igam ko. Sige, sige. Mahan kayon. Busog kayo, ha? Buray! Oh, Ansot, good morning. Nagadumot ang dagita manok. Ay, kato na. Ado, titarakan ko. Naglakada ngayon mado. Nagadumarod. Mangtiliw ka man kit diti para mapulutan tayo. Oh, una, day talaga yun. Angam, adda nga tamot kapadpadam dita. Anya kapadpada. Kapadpadam matumboy ah. Anya, ulitin man timbagam Ansot. Oo, di ka masuro na. Kaya't man sakit di ako taran ka. Ha? Abay, nangato ay atikugtar mo. Kaya't mo, kay patas ko, ha? Ha? Anya nga iti amom iti panagkugtar, ha? Basta ganyan, ha? Ay! Ah! Anay ko. Oh! Anya, nasakit di kugtar ko, ha? Anay ko. Kabangalak di ko mugtar ko nagtumad. Anya, kaya't mo ba? Ha? Sanin. Salbag ka matduray. Kabalam gayam ti kumugtar, ah. Una, iso adinak surunan si Kaansot, ha? Gapot a kabangalak di ko mugtar. Salbag day di atumboy. Kinugtaran na kit din. Katjak napakadaan. Anya! Kinugtaran na ka! Un nga rod, naglaing gayam ako mugtar. Apay nga ya, di mo mat kinugtaran! Nalalaing ako mugtar ng siyak, maskay. Awan mo nansot! Takrot kakit di ah! Payman, tasyak ti mangkugtarkan ko na! Anya, Wan! Takitag man ti pagbanagan na! maskay. Awan tiga po na akong taram. Karita kiti kinugtaran! Oh, senyorita. Kita dagiti masetas ko diti likodan ti farmhouse. Nagpipintas dagiti sabong na. Wen, makaayayo da aboy buyaan. Talaga adyak ngamin baybayan dagiti masetas ko ditoy. Tawan mo ti sabaling aramidak. No diti mang tamtaming kadagiti amasetas. Kan agdalos iti farmhouse. Mabaling nga ipurusan nak iti sabong day tarosas, Doray. Wala, senyorita. Day talagayam. Ipurusan ka. Arda kayo gayam ti jardin! Duray! Kaya't ni mas kaya makita ti kinalaing mo ako mugtar. Anya? Sige man, ipakita man kan kwa na ti laing mo ako mugtar. Anya? Ah, senyorita.
aglisi ka. Ansot? Anya ti aramida nyo kanidoray? Tistingan ni Maskay ti kinalaing na ako, Mugtar. Sige, senyorita, aglisi ka. Kalokwan! Awan ka di tinasayat nga aramida nyo, Maskay? Aglisi ka, Rosana. Ang mga no siga pa iti makugtarak. Anya? Di mo iraman ni senyorita. Sige, senyorita, umatayo ka ni. Oh, sige. Anya ka di talaga ti kayat mo ang mapasamak, ha? Imbagak namin kini Maskay. Anang nga to ti kugtar mo. Iso akayat na panagnagan, Doray. Sige, ipakita mo kanyak tilaing mo, Doray. Basta gaya mo, at Sige, Maskay! Lumaban ka! Maskay! sige! Lumaban ka, Maskay! Takita man matilay mo! Maskay! Ano? Lumaban ka ba, Maskay? Ha? Awan gaya, kinabalang Maskay! Basta gaya ba? Opa! Dahi! Salba ka! Apay asak na ti kinugtaran, Maskay! Dinaksurunan ang sot. Anay ko! Tamangan! No siga ti pag-ibalasa kiti panangkugtar ni Doray kanyak. Anay ko! Hay! Da kayo adwa. Di kay agin lalay nga. Tawan mat gayang amuya. Ha? Dapaltog mo? Di mo ipaturong kanya. Paltugak tabanga-bangam, Doray. Maskay! Damot paltog ni Doray! Adamot paltog ko. So adi na karitan, Maskay. Amangan numaunaan ka. Anya? No talaga analing ka. Sige. Paltugang jay bunga tinyog. No matirwam jay maysa. Nalain ka, Apo Waltog. Tira, Maskay! Tinagam jay bunga tinyo! Talaga gaya makarkarita na kasi katumbay. Awan, Maskay! Awan tinatinag bunga tinyog! Ita, siyak mati pumaltog. Nalaing! Natinag timay sa bunga tinyog! Oh, anya timako na Maskay. Sino tinalalaing ka data? Panag ko na kat nalalaingak ngam iti sika. So ang mabalin ka nita. Saan dakon akar-karitan pa'y? Gaputa ka si kayo lang kanya. Anya din lang nagkuha ka nalbuong. Kuha, boss. Ni Maskay kini Doray. Di kan suman ako ditansot. Siyak, boss. Pinaltugak jay bunga tinyog. Mintis di may sa boss. Sana natin nagjay bunga tinyog. Ngam jay may katwa. Naglag. Agasam ngay, boss. Naglay nga pumaltog. Anya. Wen, boss. Jay muna putok. Awan na muna. Tasan anat nag dito jay bunga tinyog. Idinto tayo jay may sa. Naglayng, boss. Natinag ti bunga tinyog. Ansot! Makaraman ka kanyak. No di ka paila sumardeng. Ha? Ala, usulitan. Sumurot kayo kanyak. Agpasyar tayo. Iti entero nga asyenda. Wen, boss. Sumurot ka mat kada kami, Rosana. Pasyaran tayo ti entero nga asyenda. Sige. Kaya't kumat. Tapno makaaliwak sayang. Agbati dito ni Bakat Bogan. Tapno dagloto. Ni Doray ti kadwa tayo. Sige. Sumurot ako. Anya timakunan. Mayat taglugan iti kalesa. Saan ka di? Wen. Italaang ang makalugan at itikalesa. Ipasyar ka iti entero apaset ti asyenda. Sige. Kaya't ko ang makita ti enterong asyenda. Iti kasta. Nalaklakan to ti panaglibas ni kanina na bokan. Anya ti pampanunutan. Awan?
Isa din mo dito, Igid. Napintas at talaga day ti asyendam, Solomon. Mabalin ka di adi ti laangan ti pagnaudag. Anya? Saan akon nga agsubli iji bugalyon? Diyak kayatan iji mansyon mo. Kay kayat kon ditoy. Ha? Patgam ko matikid daw ko. Ditoy akon nga agnaet. Gaputa may mayat ditoy. Anya? Kayat ko ti makipulapol kadagiti trabahador ditoy. Ken kayat ko mati tumulong amang imaton iti asyenda. Diyak kayat ti agpupuklatan, Solomon. Umanugot nga ta ni Solomon, iti kayat ni Rosana ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy tinubela tayo ang napauluan. Yag! Wenno patay! Biyag! Wenno patay! Tinapalabas, inkedeng dabaket bogan ken Rosana ti aglibas, ngem sanda lang ang natuloy, gapot asip-siputan ida ni Doray, binalaagan na ida, adidagam den ti aglibas, tamangan numatay dalaeng. Nupay kasta, saan anaawanan itinamnaman ni Rosana, amay kandan tumot lang iti gundaway ng aglibas. Inapresyar ni Rosana ti kinapintas ti asyenda ni Solomon, ket kinid daw napay, adituyen ti pagnaadan na. Gapota kayat na makapulapol dagiti trabahador, ken kayat na ti tumulong amang imanihar iti asyenda. Itagagayem, adtuin tituloy tinobela tayo ang napaulwan. Biyag! Wenno patay! Kayat ko ti makipulapol kadagiti trabahador ditoy. Ken kayat ko mati tumulong amang imaton iti asyenda. Anya? Diyak ngamin kayat ti agpupuklatan, Solomon. Kaya't mo ti agnad dito, eh? Wen, kasta ti kayat ko. Dumtang tulay tagon daway. Di ka mandanagan. Diyak amo no dumteng tupay day ta apanawan, Solomon. Gaputa iti mapaspasamak ita. May saak abalot. Ha? May saak abalod mo. Nga amin agaraw ko. Kat sip-siputan dagiti taong. Wen, pudnot imbagam. May saka abalod ko. Anya, Gaputa aging gaita. Diyak pa'y matagi ko ti ayat mo. Dahita ti gapuna, apasiputak ti amin nagaraw mo. inkalay sana kon. Anya pa'y lang ti sapulam. Saan nga umdas na ita, Rosana? Inkarik matdankan ka. Orayam ti panagpasngay ko. Kalpasan dayta. Aramidam ti kayat mo. Anya? Saan ta talaga nga agkinaawatan? No di ka agtungpal iti imbagak. Siyak ti matungpal. Awan karbangam. Uraing kalaysa ka. Di nak mabalin adiktaran. Siyak ti matungpal. Siyak laeng. Itay pa'y anak katurog ni Nana Bogan. Nabannog iti trabaho. Namsyak. Sa anak pa'y ama katurog. Sa anak anaragsak iti biyak ko. Narangay iti biyak ko. Ngamawan ragsak iti puso. Gaputa awan ti sabali ang makaipaay iti dayta. No di ni Tony. Nagmayateng tilamak na ditirwar. Dituyak pa'y lang, agpariirak. Sa anak pa'y ang makaturog. Isang agpariirak pa'y. Anya dararamidan dito Duray. Imbagarabim, senyorito.
Agparpari irak lang ditoy. Sa anak pa nga na makaturong. Ni Rosana, simbrak ka di iti silid nga ayan na. Kunana nga iti kano pagturugan ni bakat bogan ti pagturugan na. Anya? Kasla kano nga min mabangbangungot nagmaymay sa iti silid na. Kasta? Mas dao ka. Apay nga min asan amay may sa asilid ti pagturugan nyo, senyorita. Tanya ti bibiyang mo? Ah. Ala, umunag kan. Ah, sige boss, umunag akon. Panawan kayon dito'y parangan. Naimbag arabi iyo, boss. Ay sus, nakapungtot kit din. Naanyala di tangamin ti bagbagakken ko na. Ay, jak tumat malaplapdan ti agsao. Agyam anak. Maalak matlangan ti turog ko. Nanang, agyam anak na nakita ka. Anak, naragsak akon itayan ko ita. Laglagi pa mga ipatpatag ka unay anak ko. Panawan kan tagturong akon iti papanak. Sa dino ti pagturungam, nanang. Ah, isurot nak iti papanam, pangaasim. Saan ang mabalin anak ko? Adayo ti papanak. Kat saan ka pa'y amabalin amapan ijay. Agbati kan dito'y anak ko. Kasapulan na ka dagiti anak mo. Nanang, Inakon anak ko. ha? Nanang! Nanang! Sa dino ti ayan yon? Nanang! Nanang! Urayan nak, nanang! Nanang! Tagainap gayam. Ni nanang, pinanawan na kano. Kalata nagpukaw. Sanak kano amabalin a sumurot iti papanan na. Takasapulan nak dagiti anak ko. Nanang. Anya ti kaya ta sa wanda ito, ana itagtagainap ko. Apay, di mo mutin sagidin day tarmasar mo, Rosana. Sanak ang makapangan. Tapay, Jak ngamin malipatan ti tagtagainap ko idirabi. Ni nanang, mapan iti adayo. Kayat ko kampay idi ti sumurot. Ngam saan ka no amabalin. Gaputa kasapulan nak dagiti anak ko. anya? Sabali ti agparparik na kanyag. Gapo iti daytaan na itagtagainap ko. Tanya ko man, tagparparik na gan ka. At dalakit di dakas anapasamak kankwana. Anya? Da kayo lang kadagiti taong ti makam mo. No sa dino ti ayan na, saan ka di? Anya? Kunam a pinalubusam iji mansyon a pumanawa. Imposible adi mo ammo ti ayan na. Saan ko nga mo? Kan awan bibiyang ko kan na. No pimanaw man iti mansyon. Pues, awanan bibiyang ko no sa dino itantayan na. Salbakit di. Makapawan ganas. Pampanonotak at talaga ni nanang. Sabali ti agparparik na kanyag. Ang dalakit di dakas na napasama kankwana. Kasta ti panagawat ko, iti na itagtagainip ko. Senyorita, agpapainit kagayam dito'y paraangan ti farmhouse. Naimbag ngagsapam, senyorita. Kastamad kan ka. Di nakawagan iti senyorita. Nududwata, Doray. Awagan na kitinagan ko. Ha? Sa anak anaragsak ang maawagan iti senyorita.
Anya ka diti pampanunutom diti paraangan, Rosana. Ti inak, Anya ka diti napasamak iti inam. tsaka mo, Di mo? inpupok idi ni Solomon iti basement ti mansyon. Sinapsaplit na ijay. Iso ti pinagikaro na iti busor na kanya. Ha? Kinid daw ko nga irwar na ko man iti basement. Ngam sipod idin. Diyak ko nakita ti inak. Kat diyak mat amo no sa dino itati ayan na. Kasta? Kat iti day di atagtagahinak ko. At apag asabali tinapagtang ti inak. Dakas lakit di tinagbanagan na. Rosana, Patsag adakas tinapasamak iti inak. ngamsapay ko maatasan. Kaasimat tinam. Doray. Saan kan nga agsangit, Rosana? Amangan mo makita na ka ni boss. Kat anya ti may bagana. Amangan mo ko naan na nga damadi nga inaramid ko kan ka. Ditoyak pala ang hardin, Doray. No at aramida medyo unag, mapadkalata. Kwa, saan ka mo bali ng panawan, Rosana? Anya, Di ko na ni boss. Bantayan ka. Surutan ka iti papanam. kaya rigak at talaga ti may sa balot. Nalablabos pa ng balot. Pasensya ka na. Tagtungtung palak lang kini boss. Awan anyaman na. Nasaya at matkiti. Tapno ada kasarsarita. Rosana, Doray, nabayag ka kadi dito eh. una, manun atawan asyak ti caretaker iti dayto apalay ni boss. Kasta gayan. Kaya't kumagtan ah. Total, sa anak ama persa nagtrabaho. Gapatadyak mat madandan na anti amo. Tagnanaad mat iti mansyon ijay bugalyon. Ita lang manan nga umay ni boss. Dakal ka di sweldom dito eh. Apag iso lang, nga mawanan yaman na. Talibre mat ti pagnadak kan makan. Gaputa aggapo amin ija asyenda. Kasta, Ado ti makan dito eh. Asaan anas kan amapanak ijay ili tapno gumatangak. Saan ka napili ti makan? Nodda kamuti dita, ison. Diya ko nagsapol iti inapoy kan naimas asidaan. Namsi ka. Pasig nga kakaimas ataraon ti kan kanam. Saan ka di? ngam awan serbi dagita amakan. Gaputa sana ka naragsak. Sipod adak iti poder ni Solomon. Pulos adyak naganas ti mangan. Kasta? Ano mabalin? Kat sa anak ko man amang mangan. Saan mo't ang mabalinti kasta ah? Nang runa ita, tamasikog ka. Ha? Naamuak day takin ni nanabogan. Amom, masyanak matkan ka, Rosana. Diyak laing pagarap. Kastoy gayam ti mapaspasamakan ka. Kaasi ka mat gayam, Rosana. Nakita kayo ko ni Rosana nga adda jardin. Anya tinagsaritaan niyo. Awan, boss. Saan nga importante? Ibagam tipod no. Saan nga importante, boss? Gapot ay bagbaga na lang mat dagiti paborito na sabong. Anya. Wen, boss. Kuna na pa'y nga iso kanulaangan timang taming kadagiti sabong iti hardin. Dayta ka dilang timbagana. Wen, boss. Paborito na kano ti rosas kan orkidya. Naimbaglakit din ah. Taado ti orkidyak, boss. Napan ko pa'y kinalkalay at dagijay ijay bakir. Nagtatayag pa'y akayo tinangalaak kadagijay. Tibilin ko kan ka. Laglagi pam Doray. Wen, boss. Di ka kadiagdanag. Tatalaga bang bantayak ni Rosana? Nasayat. Numakalibas. Sika ti pagikaruat. Apay aya, boss. Ipagaropyo ka di, ngaglibas.
Ha? Ngamin, no aglibas ko ma. Di naglibas ko ma, hindi pa ilang. Anya? No pa'y kasta, bantayak latan ni Rosana, boss. Kabayatan nga da ditoy. Di kagdanag. Aramidak ti trabaho. Boss, napasnag ti panagsarita yung itaya kini Doray. Ungag pa'y subos. Palpaliiwan da kayo tay. Napas nagsakit di tinagsaritaan nyo ah. Binilin ko lang nga bantayan na ni Rosana. Kasta gayan boss. Wen, Apay, boss, nalalaing ka din ni Doray amang bantay kini Rosana. Ngamda kami kinansot. talaga mat. Ngamin, awan amuyo. Boss, Ni mas kaya, awan na muna. Abakan to pa'y ni Dora iti kinlugtaran. uray siga. Kasta ka di. Wan boss. No kasta nga rod. Ad-adda pa'y ngagtalagak itan kanid Doray. Saan na mabalinan sot? Jack itulok nga abakan na tan ni Doray. Amay sala nga tumboy. Anya nga rin ti aramiden ta. Libatan ta patayon. Ha? Patayon ta, deja tumboy. Ang kasano mas kay? Naglaka lang. Patayon tan. Tapno awan tinalalaing ngam data. Agbaligi nga tadamaskay kan ansot, iti panggap da kini Doray. Gagayem. Di yuliwan na denggan, tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Sound effects, Kirby Riliera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kata kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!